Radio Kosovo, drugi program. Prokult. Emisiju priprema Meliha Murić-Januz. Dragi slušatelji, započinjemo još jedno izdanje naše redovne sedmične emisije Prokult, programa na bosanskom jeziku, a u okviru koje se trudimo da vam priredimo aktualne teme iz oblasti obrazovanja i kulture sa posebnim akcentom na bošnjačku zajednicu. A kada je riječ o obrazovnom procesu, aktualna tema jesu maturanti i pripreme za predstojeći maturski ispit koji ih očekuje. Pa smo stoga o tome, ali i o njihovim daljim planovima nakon završetka srednje škole razgovarali sa bošnjačkim maturantima iz Prizrena, Mitrovice i Prištine. Ali na samom početku kratko ćemo se osvrnuti na sami proces maturskog ispita koji se ove godine organizuje u drugačijem formatu, odnosno ispit neće biti održan istovremeno u jednom danu, već će njegovo održavanje biti podijeljeno u 4 regiona i u 4 različita dana. Tako će za region Feriza i Gnjilana maturski ispit biti održan 28. maja prvi dio, te 5. juna drugi dio testa. 29. maja će prvi ispit maturskog testa biti održan u regionu Prištine, a drugi test će se održati 6. juna. 30. maja i 7. juna maturski test će polagati maturanti regiona Prizrena i Đakovice, dok će 31. maja i 8. juna ispit polagati maturanti Pećkog i Mitrovačkog regiona. Pored toga što su datumi održavanja mature različiti i pitanja među regionima neće biti ista. Inače, test će biti sadržan od 200 pitanja, od čega je učenik u obavezi da tačno odgovori na 40% datih pitanja. Ovogodišnji maturski ispit će polagati 29.816 maturanata na Kosovo. A kada je riječ o bošnjačkim maturantima, oni se uveliko spremaju za maturski test, a istovremeno razmišljaju i kuda dalje nakon srednje škole. Odlazimo najprije do Prizrena, opštine sa najvećim brojem bošnjačkih učenika. U ovoj opštini Bošnjaci se mogu upisati u 4 srednje škole, gimnaziji, medicinskoj, ekonomskoj, toj tehničkoj školi, a ove godine upisano je preko 4000 učenika. Dopisnik iz Prizrena, Raif Kasi, posjetio je maturante gimnazije i sa njima razgovarao o njihovim dilemama šta dalje nakon srednje škole, ali i o pripremama za predstojeći maturski ispit. Pa poslušajmo. Dileme maturanata srednjih škola uoči maturskog ispita, potom i studiranja, to jest nastavka njihovog školovanja, manje su u odnosu na prošlu godinu. Ova generacija maturanat jasno je odredila svoj cilj i spremna je da se uhvati u koštac sa novim izazovima, bilo to u zemlji ili inozemstvu, i ne posustaje od svojih želja. Danas smo na ovu temu razgovarali sa učenicima najelitnije srednje škole u gradu, gimnaziji, sa mladim ljudima čiji će se putevi razići i prekinuti dosadašnje njihovo druženje u gimnaziji. Oni ističu svoju posvećenost da nastave svoje dalje školovanje i tvrde da su spremni za maturski ispit koji će se 10. maja održati. O njihovim nadanjima, strahovanju i željama danas smo razgovarali upravo sa maturantima gimnazije. Ja sam Amra Dilje, učenica gimnazije, završena 3. godina. Oko mature počela su pripreme, najviše što se tiče matematike, jer to mi je zaista teško. Da li vam profesori pomažu? Pa da, donijeli smo neke stare testove koje smo nabavili, sa njima radimo malo, a imat ćemo i dopunsku nastavu, verovatno. Da li se nadate uspjehu na maturskom ispitu? Pa nadam se da će da prođe. Vaši dalji planovi, koji fakultet? Upisat ću njemački, jer to volim, možda prevodilac njemačkog jezika ili prof. Gdje, ovdje u zemlji ili vani? U Prizrenu, da, ovdje. Na edukativnom? Da, edukativno. I koja je poruka vašim vršnjacima? Pa, ako žele da upišu fakultet, znači da nastave dalje studiranje, nek upišu gimnaziju jer ima dalje izbori. Zovem Samil Salihi, učenik sam gimnazije 3. odnosno završene razreda, prirodno-matematički smer u Prizrenu. Da li ste spremni za maturski ispit? Pripremamo se aktivno uz pomoć profesora, znači oslanjamo se na profesore što se tiče literature i samih priprema, ali naravno to sve zavisi od učenika, pa moramo mi svi jako da radimo i da se pripremamo. Koji su vaši dalji planovi? Gdje mislite da studirate? Planirao sam da upišem kompjuterske nauke, ali gledam vani, znači prioritet mi je Austrija, gdje postoji program transfera iz Prištine u Austriju, tako da bi to bila dobra prilika i za mene, ali kao i za druge moje vršnjake koji su zainteresovani da studiraju vani. I koja je poruka vašim vršnjacima i kolegama iz odeljenja? Samo učite, samo radite i sve će doći na sve. I šta nedostaje mladima?
Mladima nedostaje ta volja za rad, ali i motivacija za rad, jer oni smatraju da u stvari škola je uzaludna i da je njima bolje da nađu posao dok su još mladi, umjesto da završavaju neki fakultet i da nađu gospodski posao kasnije. Ja sam Zena Balje, 12. razred gimnazije na prirodni smer, prirodno-matematički smer. Završavam zadnja godina. I kako idu pripreme za maturski ispit? Pa idu super, pripremamo se sada, učimo od nekih starih testova koji smo imali. Još malo je test 30. maja i nadam se za najbolje. Da li se nadate uspjehu? Pa nadam se, daću sve Koji o je predmet sebi. najteži? Po meni matematika, vjerovatno fizika i bosanski. Mislim, zavisi koliko sam učila. I koji fakultet namjeravate da upišete? Namjeravam da upišem biohemiju u Austriji, u gradu Lincu. Napravit ću transfer sa Makedonije. Nadam se, poslije prvog semestra ili poslije jedne godine, na engleskom jeziku i nadam se da će biti primljeno. Kako vidite perspektivu mladih? Šta nedostaje mladima u Prizrenu? Pa mladima definitivno nedostaje ona motivacija za učenje, nemaju radnu naviku, uzimaju učenje zdravo za gotovo i uglavnom studije. Ja sam Dalila Vilibani, učenica 12. razreda prirodno-matematičkog smjera u gimnaziji Đon Buzuku. Da li ste spremni za maturski ispit? I koliko su vaše kolege spremne za vas? Pa mislim da još nismo baš potpuno spremni ako se već duže vremena spremamo, međutim uz pomoć profesora mislim da ćemo u toku ove nedelje i one sljedeće biti potpuno. A koji je za vas najteži predmet kojeg se bojite na maturskom ispitu? Pa nijedan nije onako težak, ali mi je možda malo slabije ide hemija. Koji su vaši dalje planovi? Gdje ćete upisati? Koji fakultet? Da li u zemlji ili na zemstvu? Pa sada ne želim samo da prijavim, da se opredelim samo za jedno mjesto, nego želim da apliciram na više mjesta i da vidim koje je najbolje za mene. Dok što se tiče smjera, namjeravam da studiram arhitekturu. Aplicirala sam za Ljubljanu, također ću i ovdje u državnom fakultetu, pa ako mogu onda da napravim transfer u neku drugu državu gdje je jači fakultet tehničkih nauka. I kako žive mladi i šta nedostaje mladima u Prizrenu? Pa mladima u Prizrenu nedostaje volja za rad, nedostaje motivacija, kao što su i ranije rekli, a također i nemaju dovoljno uslova. Na primjer, šta još nedostaje osim motivacije? Na primjer, za odvijanje ovih prirodnih nauka ovdje u gimnaziji nemamo uslova za hemiju, zbog toga nam i slabije ide, zbog toga što ne možemo da vidimo ono što radimo i mislim da to malo utiče. A šta misle vaši vršnjaci o obrazovanju, o daljem školovanju uopšte? Većina mojih vršnjaka misli da je škola uzaludna, da je bitnije samo da se zaposle i da zarade novac, dok ne razmišljaju za budućnost. Ističe maturantkinja gimnazije Dalila Bilibani. Dok profesorica engleskog jezika Sanela Lutvić-Zornić puna je riječi hvale za maturante gimnazije. Da li ste zadovoljni uspjehom maturanata u gimnaziji? Koliko je učenika, to jest odjeljenja maturanata bilo u nastavi na bosanskom jeziku? Pa možemo reći da smo ovu školsku godinu 2017. i 2018. završili veoma uspješno što se tiče maturanata 12. razreda. Imali smo 2 odjeljenja na bosanskom jeziku. Jedno odjeljenje je bilo prirodnih nauka, drugo društvenih nauka i oba razreda su postigli zadovoljavajuće uspjehe vezano za nastavni plan i proces. I još nam ostaje maturski test da se održi koji će pokazati, taj krajnji rezultat će dati ocijeniti kakav je bio naš rad i rad sa učenicima. Generalno u razredima imamo učenika koji su dobri, veoma učenici bili i koji su se dobro osposobili, tako da se nadamo da će ostvariti svoje ciljeve i upisati željene fakultete. Znači da očekujete dobre rezultate na maturskom testu. Da li imate informacije gdje će to studirati vaši učenici? Imamo par učenika koje bih naročito pohvalila zato što su tokom 3 godine bili veoma radni, veoma uspješni, disciplinovani, ostvarivali su veoma dobre rezultate i teže da upišu i fakultete uglavnom van Republike Kosovo u regionu, to uključuje i Njemačku, Austriju, Sloveniju. Kazala je predavač u Prizrenskoj gimnaziji profesorica Sanela Lutvić-Zornić. Za Radio Kosovo iz Prizrena, Raif Kasi. Bio je to razgovor sa bošnjačkim maturantima gimnazije u Prizrenu, a u nastavku odlazimo do Mitrovice i Prištine. Nakon Prizrena odlazimo do Mitrovice.
Ove godine srednju školu će završiti samo 3 učenika, koliko ih je u odeljenju 12. razreda gimnazije Frank Barley, inače jedine srednje škole na bosanskom jeziku u tom gradu. Amina Juković i Jenis Čolaković imaju planove po pitanju daljeg školovanja, a istovremeno se marljivo spremaju za maturski test. Sa njima razgovarao dopisnik Đeljalj Hama. Amina, mi smo faktički pri kraju školske godine, ostalo još nepunih 10 dana. Kakvi su utisci? Pa ukupno sve za ove 3 godine srednjeg školovanja mogu reći da su na kraju ostali samo oni lepi utisci, iako ih je normalno više bilo. Stvarno smo zadovoljni i sa nama kao društvom i sa profesorima pogotovo, a i sa učenicima sa albanske nastave sa kojima smo se stvarno lijepo slagali i družili tokom ove 3 godine. Pogotovo ova posljednja godina je tu bila ekskurzija, sada i matura. Stvarno su utisci lijepi, divni. Nažalost, ovaj mali broj učenika, da li je on u nekoj formi uticao na ukupan sistem? Mislim, tokom ovog togodišnjeg obrazovanja. Pa većim delom jeste, pošto nas je stvarno mali je broj učenika. Ja mislim da to dosta utiče i na nas ostale, na naše učenje, na naše angažovanje, na naš dolazak ovde, a samim tim i kod profesora ostavlja neki utisak, možda lošiji, ali takva je naša situacija, malo nas je, nemamo drugog izbora. Ti dolaziš iz sjevernog dijela Mitrovice, tačnije iz Bošnjačke Mahale i, dakle, da kažemo još da su pored tebe još dva tvoja brata završili nastavu na bosanskom jeziku. Znamo podosta porodica koje žive gore na severu, koji su naše sunarodnosti. Zbog čega oni ne dovode decu kod nas? Imaš li bilo kakvu informaciju ili kontakt sa tvojim vršnjacima koji tamo pohađaju na svoj nastavi? Zaista ne znam, ja mislim da većina koju sam ja znala, mi smo svi išli u ovoj školi, bili smo u jednom razredu ili možda razlika neka malo u godinama. Malo ljudi znamo, odnosno decu koje ne pohađaju nastavu na bošnjačkoj. Tako da stvarno ne znam koji je razlog, ali šteta jer treba se školovati na svom jeziku, bez obzira da li je mali broj učenika ili nije. Vi imate u predstojećem planu, dakle, odmah nakon mature, odnosno maturski ispit, da li je počeo taj proces priprema sa profesoricama iz određenih predmeta i kako teče taj proces? Pripreme su počele već možda 2 meseca, ima sigurno. Stvarno napredujemo dosta, vežbamo, svakog dana su vežbe, predavanje vežbe, u tom toku, dakle, ide to pripremanje. Nadam se da ćemo dobro proći jer se i mi i profesori zalažemo i dajemo stvarno svoje. O kojim se konkretno predmetima radi? Materni jezik, bosanski, matematika i engleski i to su ovi prirodni predmeti, hemija, fizika, biologija i informatika. I zadovoljna ste i tim procesom? Ja sam zadovoljna. Amina, malo ćemo da popričamo i o tvojim planovima za budućnost. Kakvi su planovi? Naravno, planove svi imamo. Planiram da upišem normalno fakultet. To će biti sigurno jedan od prirodnih fakulteta, prirodno-matematički fakultet, najverovatnije biologija, ukoliko nešto se na kraju ne promeni. Pisat ću ovdje sigurno u Mitrovici, mislim kod nas na Kosovu. I da li imaš možda neku poruku za naše slušatelje, za mlade ljude? Za mlade ljude, pogotovo za one koji se dvoume šta će na kraju srednje škole upisati. Ja im savjetujem da upišu isključivo ono što vole, ono u čemu se najbolje osjećaju, ono u čemu žele sebe da vide u budućnosti. Isključivo to da upišu i da se nadu da će taj posao naći. Mi smo sada pri kraju školske godine, ostalo još nepuni 10 dana. Da. Kakvi su tvoji utisci što se tiče, dakle, ovog togodišnjeg školovanja? Nikad nisam imao problema do sada, sa svima sam dobro prolazio, sa profesorima dobro, tako i sa učenicima dobro isto. Profesori su dobri. Sada je predstojeći ovaj maturski ispit. Koliko se pripremate? Da li radite na tome? Svaki dan. I to su uglavnom zadaci? Da, zadaci, pripreme. Po ceo dan radim u jednu svesku
uzimam pitanja koja smo učili, jer sigurno će tada budu na testu i tako. Kakvi su tvoji planovi? Pa planovi su da se upišem na fakultet u Austriju, fakultet zanata, automaničar, jer to mi je želja. Neće biti lako, ali treba. Znači kada završiš ovdje gimnaziju, idem u Pazar da se upišem, zatim u Austriju. Idem na kurs nemačkog i tako. Iz Mitrovice odlazimo do glavnog grada Prištine gdje se susrećemo sa još poražavajućom situacijom kada je riječ o broju učenika. U 12. razredu srednje medicinske škole Ali Sokolji zatičemo samo 2 učenice, 2 maturanta. Međutim, situacija nije nimalo bolja ni u ostala 2 odeljenja gdje su također po 2 učenika, što dovodi do zaključka da srednju školu na bosanskom jeziku pohađaju svega 6 učenika. Prije razgovora sa učenicima maturantima o samoj nastavi na bosanskom jeziku, kratko smo porazgovarali sa direktorom škole Hilmi Ratkocerijem. U razgovoru za naš program on naglašava da se nastava osim malog broja učenika suočava i sa problemom nekvalifikovanog kadra. Mësimin e gjuhën bosnjake e përcjellim si në gjuhën shqipe që është zhvillohet, shohim aty se në gjuhën bosnjake. Nastavu na bosanskom jeziku pratimo isto kao i nastavu na albanskom. Malo je problem što nastava ima mali broj učenika, u odeljenju je po 2 učenika, ali to nije jedini problem. Problem je što nisu svi profesori kvalifikovani, a što predstavlja veliki nedostatak za nastavu i učenike. Osim stručnih predmeta, ostali predmeti su pokriveni nekvalifikovanim profesorima. Redovno smo tražili da se uposle adekvatni profesori, ali to se do sada nije desilo. Moguće da među Bošnjacima nije bilo kvalifikovanih kandidata, pa u toj situaciji ne vidim ništa loše da i albanski profesori koji su kvalifikovani za date predmete, a koji poznaju bosanski jezik, predaju nastavu. Kada je riječ o praksi, bošnjački učenici održavaju časove praktične nastave zajedno sa albanskim učenicima i tu nema problema. Sa druge strane, ostali tehnički uslovi su zadovoljavajući, učionice su adekvatno opremljene i svi ostali uslovi su ispunjeni, rekao je direktor srednje medicinske škole dr. Ali Sokolji Hilmi Ratkoceri. U nastavku smo posjetili i 12. razred koji, kako smo naglasili, broji samo 2 učenika, odnosno 2 učenice, Irma Rečepagić i Sanela Murić. Sa njima smo također razgovarali o planovima za nastavak školovanja, ali su i sabrale utiske vezane za proces srednjoškolskog obrazovanja. Slijedi razgovor. Pohađam nastavu na bosanskom jeziku, farmaceutski sam smjer. Nadam se da upišem također medicinu, ali to će zavisiti za test kada budem vidjela rezultate i nadam se da će biti pozitivni. Sada se nalaziš već na samom kraju srednjeg obrazovanja. Kako bi zaokružila ovu priču? Znači, kako je proteklo obrazovanje u srednjoj školi? Mnogo sam dobila lijepe utiske u ovoj školi. Pamtit ću ove 3 godine uvijek. Dosta sam znanja primila u ovom dobu jer stvarno medicina je veliki plus i zahvalna sam što sam uopšte bila u ovoj školi. U ovom odeljenju samo smo nas 2, ja i moja drugarica Sanela. Pa kako je bilo 2 učenika u jednom odeljenju? Jeste nekada teško, mnogo je malo, ali ipak zajedno snalazimo se, računamo i bilo koji predmet zajedno dopunjavamo jedna drugu. Inače, koliko si zadovoljna bila uslovima u ovoj školi? Moglo je biti bolje, ali ipak mi su se snašli i dobro nam ide, imamo veliku prednost što smo jako smo mali broj, ali da to vrijeme dosta unapredimo i dosta idemo napred sa tim našim znanjem. Rekla si da su tvoji planovi, znači nastavak medicine, konkretno koji smer ili ćeš i dalje farmaciju? Za farmaciju ne znam da li ću se preodijeliti, ali mislim otići možda za laboratoriju ili ako bude neki uopšte medicinski fakultet. Da li ste počeli sa pripremama za maturski test? Jesmo, završili smo sa nastavom, već samo radimo testove, pripremamo se i od prošlih godina, radimo baš punom parom, tako da nadamo se da će se to uspjeti. Što očekuješ na testu? Pa nadam se moram biti smirena i moram dati sve od sebe, tako da nadam se da ću tako i uspjeti. Da li imaš možda neku poruku za sve one koji završavaju sada osnovnu školu, da li bi im preporučila da upišu ovdje medicinu? Da, jer svi mislim da dođu ovdje u medicinskoj jer stvarno vredi doći, jer za ovo doba kao naše dosta je lijepo upiti ovo znanje jer stvarno može se postići veliko dostignuće sa ovom školom. Da li ste imali osim teoretskog dela možda i praktični deo nastave? Išli smo u 2 prakse, Gentifarm i Trefarm. To je fabrika pravljenja lijekova, također bili smo i posjetili, a nadam se moram da izvršim i 6 mjeseci
u apoteci, tako da nadam se da ću dobiti tu licencu. Želimo ti puno uspjeha. Hvala puno. Evo sa drugaricom. Ja sam Sanela Murić, idem u 12. razred u školu doktora Ljesa Kolji na farmaceutski smer. Kakvi su tvoji utisci? Nalaziš se na samom kraju srednjeg obrazovanja. 12. razred možda malo teško zbog toga što je pripremljene testova, mora više da se da truda za testove i sve to, ali opet zadovoljna sam sa ove 3 godine u medicinsku školu, zadovoljni smo sa profesorima. Da li je bio zastupljen, znači kadar, da li ste imali dovoljno nastavnika, profesora? Dovoljno nastavnika, dovoljno profesora, normalno profesori su bili tu kad treba za sve. Koji su tvoji dalji planovi nakon srednje škole? Možda bude i medicinski fakultet, a možda bude i nešto drugo, sad baš odlučena nisam. Prvo da završimo ovaj maturski test, onda posle da vidimo ako Bog da šta će da bude. A kako vladate sa albanskim jezikom? Da li biste mogli nastavu nastaviti na albanskom fakultetu? Da, pa može, mislim, mi možemo i na bosanskom jeziku da odemo sad negde van, ali nekako bliže kuće, bliže porodice, opet kad znam mi albanski jezik znamo da pričamo uopšte ovako, a možemo sad samo malo da se pomuči i albanski na albansku nastavu. Znači to vam je jedna od opcija? Da, na albanski jezik, jer drugo ovdje nema. Reci nam, kakvi su bili odnosi sa učenicima s nastave na albanskom jeziku? Da li ste sarađivali? Super, vršimo praksu srijedom sa Albancima i također išli smo po nekim fabrikama. Super je. Dragi slušatelji, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije ProKult koju smo posvetili maturantima u nastavi na bosanskom jeziku. U realizaciji emisije sudjelovali Melika Murić-Janus, Raif Kasi i Đeljelj Hama, tehnika u studiju Ajše Hajdari. Do naredne sedmice ostanite na talasima Radija Kosova 2.